Go back to your family. Okay? Strong family build a strong church. Ainga malosi e atina ina se karise malosi. E ke fiu kau build le roku ai vai ainga I kong. Kwa oki a kwa le karisia. We cannot build the church if our families are weak. Mai ko fa peponga. Look at your marriage. E a mata mai ngal tala le tua. Started from there, what God is saying. Wives, submit to your husband. Fine, Usitai te malo. We are surrounded by a very dangerous culture today, Lo siometa to siomanga matuale anga lava. where women are running things now. What I tai fine. Hello? Well, run the fine lo lang. Huh? Are you sure? About you know? Even the family, Well, if Mama you Lamba look dai. around the place, women are running things now. Wa fatamo e uma fine mama fofo fine tatu lo lang. EFESO 5, fai poi luas fulua I le luas fun matfitu, la e mata I le mene taloi paulo I. O tau Fafine, e o tau Usitai a o tau lava tane. O no Usitai I le li. Awa o le tane, o le ulu ia o le ava. Pei o ke riso foi, o le ulu ia o le kalisia. O ia foi o le faola o le tino. O le nei, a pei o no Usitai o le kalisia ia ke riso. Ia fape foi Fafine, ia na tau lava tane I mea o malama.